Myntri Rangbah Konrad ke Sangma ula Thung mau Nongrim ya ka Ayush Hospital Chipaujing Thia Hashnong Merengipara Southwest Garo Hills ha ka nyau terek urempang ha khmat ki pai ba babun jang kini ka than ye ki jinglut na ka benta kini ka hospital lamang nyau kelur tingka baro ha kini ka jingelang Thung mau Nongrim ladon nang usanjay e Sangma MLA na Mahendraganj ubatham M Sangma MLA na Salman Para bat ki officer Rangbah jong Khuborjylla Hakini ke hospital in Thung lai pesan ngot kinong terai ki bakentep ki doktor, nurse, kinong ikai yoga bat ki weki kam. Kini ke hospital Ayush kan ajing syakri ki pai kini ke shnong bat iki shnong bamarjan saudong jongka. Myntri Rangbah uloong da kini ke jingwan ka Ayush hospital haki than nyong kendong kan kentiu ya ka kwat ka khia jing ki pai ba khamtam ye ki long kemi ki Samla bat iki khulung khanna. Nalor ke jing penyar ki jing trei jong ketanat ke kwat ke khia ke sorkar kala penyar ki kam syakri pai ba da ke beple bon teli ki skul bat ki college ban pen priang ye ke puli puthi bat jing nang jing tip ulaong ya area blongin important ka blongin important ka aro yako anchini prime minister ba aro india sarkari ba ko masya angai ko pangnan prime minister na agan ronga ya biapte location de blongin ka suga pa location nga kam chat ka pa location pa haida taong jana pa tunga ande ba amban no belsi bunga belsi cekeng belsi kolgrek ni jakmano ya area ni logical location ko aro gamchatani ko ansing masina matgen ande ba dalo wa sombayna skang jen salo achini infrastructure ang namgen jen salo connectivity international connectivity ang ko thari ko no maina changsau de chomotken angan simang nakaninga daw ong chomotken di ba wa situation ni plug benefit ko na de anching da owning kam ko abat simjau de ya area ko anching na me industrially anching develop ka jau de anching jakmano namin jakman chakken yarang ko ba na simang gisikra paboni anga daloya chol ko ra e na anching Bangladesh baksa international border dunga aro banga bi aprangon Mahendraganj nongja deba dalu area nakni Bakmara saito Gaswapara side aro Jente Hills Khasi Hills suba ya nakpa problem ko public rang chagronginga uniga man chinga survey rang ko kaatken anga yarang ko study ka e badia bi aprango aching gate ko rina nang gija getal rama ko aching manderang na thariot na matnode nambatken ani magsongit nga daw survey rang ko kaatchingen aro yarang ko makna the pet ta raki kam rang ko baka na